Russia की Mathakta Landaba Ngamnaba, US na Ukraine gidamak Anouba Mateng Laothokhre. United States na hanboy na Ukraine da Scan Eagle surveillance drone, mine resistance vehicle anti-armor round amasung howitzer weapon sing piraga ni haina Laothokhre. Masi Ukraine na Russia gi attack mayong na bakakta na Russia gi Mathakta counter operation su sathaba ngamnaba gidamak ni haire. US ki senior wediba defense official man apongdo ki ba matungin na pigadoriba mateng asida Scan Eagle drone masing taraga mga mine clearing bowler yauba MRAP hairaga khangnaba mine resistance ambush protected vehicle nifu amasung anti-armor round lising ani yaugane. Masina Ukraine gi lanmising Russian forces na mine bomb plan tawraga thamba kha amasung nongpoki lamdam singda sangchin counter operation chathabang ngamgani haide. Russia na satharakpa lana si makha sangtarakpaga iroina na US na Ukrainian forces ase mawong maril tahanan na ba masung khulai pi na bohot na rihay na official aduna haike pigadoriba khulai sing ase lanbung da Ukraine gi mapanggal lehen na ba masung wari sana ba da Ukraine na wa mathak thangba ngamna bagi damakta ni hay na US State Department ki Secretary Anthony Blinken na thadoro ki bawarol ama da haike US ki maiki dagi Anouba Mateng Laothokhre si da haraw ba phongdok laduna Ukraine ki President Volodymyr Zelensky na yekna ba maiti ba pina bagi damag maruoy ba khongthang amaga lawkhatle hay na phongdokhe Anouba Mateng Laothokhre si ga iroina na President Joe Biden administration hek laibadage ngasi phawbada Ukraine da piriba military mateng ase US dollar billion 10.6 rom yaukhre US na mamang da howitzer ammunition sing PK adubu weapon system taraga taruk thaga doriba sede handaki asina han bani haire Anouba mateng asida anti-tank missile lisinga magatsam nga javelin missile lisinga amasung radar system target tauba high speed anti radiation missile hamsu yaure masidi masing kaya piga doribano haibadu phongdoktre haukiba February 13 da Russia na Ukraine da Landaba hoba matamda numit kharani da Ukraine ase pulap lauksin ba ngamgani haina thajakibane adubu Ukrainian President Zelensky na lusingduna laibak asigi miyam gi mathona amade ally singi mateng na Russia gi lan ase ngasi de chahi tangkhai phajilakadaurai haukiba tha kaya si da Ukrainian forces na super power amaga lan songna ba masung kha Kherson na chingba mafam kharada counter attack phawba tawba ngamlakpa ase United States amasung ally singi military mateng na ni haibase yamna mayek sengle masina maram oiduna Russia na US ase Ukraine gi landa nakoi na saruk yari haina charge tawre US ki thoksel da yamna sauraba Russia na US ka haktheng na khut thongna rakpa yai haina fawba warning tawre Russian President Vladimir Putin ase loilam sasan pamba mene Macron Russian President Vladimir Putin ga telephone da wari sanaraba matung da France ki President Emmanuel Macron na Putin ase loilam sasan tawning ba masung international law thugaiduna mangkhiba lam laukhatna bagi damak lan songna pamba mi nei mahakna Ukraine da tamthiba mawong da attack tawri haina kanna yaning da phongdokkhre haukiba February 13 da Russia na Ukraine da Landaba hogdringai mamang da lan thoktana ba yamna kanna hotnakhiba masung Putin ga wari sanaba yamna darkar oi haina phongdoktuna lakiba Macron ase haujikti lan makha samtharakpaga iroina na Putin bu kanna yaning da phongdorokle lan asina maram oiduna energy ki crisis thokpagi matang dasu Macron na masage citizen sing da section wa haiduna Europe ta mayok nariba energy amasung economic crisis ase loidre masi aikoi ge ningkha tamba masung aikoi ge value ge mamal ni haina phongdokhe Vladimir Putin na Ukraine ta tamthiba lan haukibaga iroina na Europe ta amukhan na lan thokpa haibadu oire lan thoklibasi aikoi gi laibak ta ge pung khara khatamak chatlaga leiba mafam dani haina Macron na prithvi gi ani subalan jawda Allied forces na Nazi gi makada laikiba kha France ta landing tawkhibage humbudra ga nipan suba kumon gi thoramda wa ngang bada phongdokhe Putin na mahaki loilam sasan tawning bagi apamba du Europe ta namphu tawna bohona re laibak singge ningkha tamba thugaiduna mahaki laman khumning bage atma uthokli haina Macron na haike mamang da Macron na Putin ga telephone da pungama hena wari sanaduna Ukraine ge Zaporizhia nuclear plant da United Nations ke nuclear inspector sing changba yahalu haina appeal tawkhe wari sanabadu da Russia dage cheng hawai amasung atei commodity kaya hondoktuna prithvi gi market ta yahonbagi matang dasu khanakhi haire Russia na Europe ta gas supply lab ka dawre sanction thamjilakpagi mayokta laman khumbo ina Russia na gas supply tawbagi chang yamna hanthakibadage energy gi awaba saitheng kaya mayok nariba Germany amasung atei Europe ke laibak singda
अहेंब प्रेशर लाकदब मओंगदा रशियागी सरकार की एनर्जी कंपनी गाजप्रोमना थासिगी अरोइब सरुक्ता मेंटेनेंस की दमक्तनी हाइना यामना मरुइबा नेचुरल गैस पाइपलाइन अमा नुमित हुमनी थिंजिलगनी हाइरे लाइरब लैबाकसिंगदा यंथोंगनबा यूएस न यूक्रेन दगी होंदोरकपा मही मरोंगसिंग लैसनगदौरे मथंगी चयोल खरसिदा यूक्रेन की हिथांगफमसिंगदगी पुथोरकपा गेहुना चिंगबा यामलबा चानबा पोटलमसिंग लाइरब लैबाकसिंगदा यंथोंगनबगीदमक यूनाइटेड स्टेट्सना लैसिनबा सेम सारी हाइना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP की चीफ डेविड बेस्ली न फोंदोखरे रशियन टूरिस्ट खुदिंगमक की वीसादा यूरोपियन यूनियन ना अथिंगबा थमनबगी वारेप लौखरे ngarang यूरोपियन यूनियन ना रशिया की टूरिस्ट खुदिंगमक पिरंबा वीसा बेन तौनबगी वारेप लौखरे मसिगी चपचाब मरमदी रशिया ने यूक्रेन की मथक्ता लांदा चथगिबा दुगे मतंग द खननेरकपदा रशिया ने चथगिबा यूक्रेन दा लांदाबगी थबक असिदा मोरालिटी लीगलिटी माइकेद येंगलुबदा मपुंग ओइबा मराल कया लैरंबा अमदे महाकी शक्ति का हेना सिजनबगी थवोंगसिंग लैरंबना रशियन टूरिस्टसिंग की मथक्ता वीसा बेन तौबगी वाफम असे लाखिबने ngasi यूरोपियन यूनियन ना थादरोकलिबा वाफम असी नतना हाना सुलैबा खरद खुदम ओइना एस्टोनिया दा मखोइगी लैबा की ओइना रशियन टूरिस्टसिंग मखोइगी लमखै मनुंगदा कोइबा चंगलकपगी अथिंगबा थमदुना मखोइदा पिरंबा वीसा सिंग कक्थतपगी वाफम लैख्रे अतोप लैबाकसिंग जर्मन दसु मपुंग फाना रशिया की मायोक्ता अतमनना सिंगनदुना लैबाक अदुगी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमदि महाकना थोगलिबा लानफम असिगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना फोंगना वाफम कया फोंदोखरबने मसिगी मथक्ता हौजिसु अतोप मालेमगी लैबाक कयाना रशिया की मथक्ता पामदबो वाफम कया फोंदोक्नरगलिबासि यूरोपियन यूनियन मसिगी वारोइसिन अमा पीबा ngamdre हौजिसु वाथोक असिगी मतंगदा मालेमगी लैबाकसिंगी ओइबा सैंक्शन पॉलिसी अमा मथौ तारि हाइना यूरोपियन यूनियन फोंदोरकले रशिया ने खार्किब अटैक तौबद मियोई कुनमाथोई सीख्रे रशिया ने यूक्रेन की नोंपोक थंग सिटी खार्किब मिसाइल अटैक चथरखिबदा मियोई कया सीरे हाइना किप की ऑफिशियल सिंग फोंदोरकले चाइना ने रशिया की एनर्जी इंपोर्ट तौबा हेंगतख्रे यूरोप की लैबा कया रशिया दगी गैस लैबा लेपननबा कन्न होनरिङै मरक्ता चाइना ना युमथंगनरिबा लैबाक अदुदगे एनर्जी इंपोर्ट तौबगी चांग हेंगलक्ले पुतिन न मैक्रोन गो वारी सानाबदा यूक्रेन की न्यूक्लियर प्लांट दा कैटास्ट्रोफी थोरकबा याय हाइबगी मत फोंदोखरे रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अमसुंग फ्रांस के महाकी लेंगमानबा इमानुएल मैक्रोन ना इराय नुमित्ता फोन द वारी सानादुना यूक्रेन की हौजिक ओइरिबा फिबम की मतंगदा खननैनख्रे हाइना क्रेमलिन की स्टेटमेंट अमना हाइरे स्टेटमेंट अदुना हाई फोन द वारी सानाबा अदुदा पुतिन ना जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट NPP दा यूक्रेनियन मिलिटरी ना सिस्टेमेटिक ओइबा मओंगदा सेल अटैक चथदुना लैरिबासिना रेडिएशन कंटामिनेशन चाउना थोगनदुना न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी अमा थोरकपा याय हाइना सेक्सुअल वा फोंदोखे मखोइदा यूक्रेन की फिबम ग मरी लेनबा तोंगान तोंगान बहिरम कया की मतंग द खननैनखे मरुएना प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट दा यूक्रेनियन मिलिटरी ना तोइना स्ट्राइक चथदुना लैरिबादुना पाक साउरबा लमसिंग दा रेडिएशन कंटामिनेशन थोगनगदबा अचौबा न्यूक्लियर डिजास्टर अमा थोकपा याबगी खुदोंथीबा लೈ हाइना स्टेटमेंट अदुदा पनखे यूरोप की ख्वाइदगी चाउबा एटॉमिक पावर कॉम्प्लेक्सिंग के मनुंगदा अमा ओइरिबा जापोरिजिया NPP दा सेल अटैक सथबगी मतंगदा यूक्रेन अमसुंग रशिया ना हंदकता अमगा मराल सिनखे अरोइबदा ताबिदिबा पुमदमकपु थागतचरे।